Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Pozdrav dragi pratioci i ljubitelji istorije Vizantijskog carstva. Nastavljamo sa čitanjem dela Šarla Dila, Istorija Vizantijskog carstva. Ovog puta nastavljamo sa poglavljem, to jest započinjemo sa poglavljem o osnivanju Carigrada, obeležje novog carstva. 11. maja 330. godine na obalama Bosfora Konstantin je svečano izvršio osvećenje svoje nove prestonice, Konstantinopolja. Zašto je car, napuštajući starodrevni Rim, preneo na istok sedište monarhije? Osim toga što je imao malo lične naklonosti prema mnogobožačkom i večito nezadovoljnom gradu Cezara, Konstantin ga je smatrao ne bez razloga rđavo smeštenim da bi mogao odgovoriti novim potrebama koje su se nametale carstvu. Opasnost od Gota pretila je sa Dunava, a od Persijanaca iz Azije. Mnogobrojno stanovništvo Ilirika predstavljalo je u pogledu odbrane dragocenu pomoć, ali za organizovanje te odbrane Rim je bio suviše daleko. Dioklecijan je to već uvideo i on je takođe bio osetio privlačnu silu istoka. U svakom slučaju, onoga dana kad je Konstantin osnovao Novi Rim, začelo se Vizantijsko carstvo. Zbog svog geografskog položaja na tački gde se Evropa dodiruje sa Azijom, zbog vojne i ekonomske važnosti koje je odatle proizilazila, Carigrad je bio prirodno sedište oko koga su se mogli okupiti istočni narodi. S druge strane, zbog jelinskog ili helenskog obeležja koje je dobila još u samom začetku, a naročito zbog osobina koje je primila od hrišćanstva, nova prestonica se duboko razlikovala od stare i dosta verno je simbolizovala nove težnje i stremljenja istočnog sveta. Još prilično davno pre toga pripremalo se u Rimskom carstvu novo shvatanje države. U početku 4. veka, a u dodiru s Bliskim istokom, preobražaj je bio dovršen. Konstantin se trudio da od carske vlasti načini apsolutnu vlast sa božanskim pravom. On je okruži svim mogućim sjajem odela, dijademe i purpura, svim mogućim bljeskom etikete, svom mogućom raskoši, dvora i carske svite. Smatrajući sebe Božim predstavnikom na zemlji, verujući da se u njegovom razumu ogleda vrhovni razum, on je nastojao da i u najsitnijim stvarima istakne neprikosnovenu vladarevu prirodu i da ga izdvoji od ostalih ljudi svečanim ceremonijama, da stvori jednom rečju od zemaljskog carstva sliku carstva nebeskog. Isto tako, da bi uvećao ugled i moć krune, on je hteo da monarhija bude uređena na administrativnoj osnovi, strogo izdeljena po starešinstvu, savesno nadgledana i u kojoj bi sva vlast bila usredsređena u carevim rukama. Najzad, stvarajući od hrišćanstva državnu veru, umnožavajući u njegovu korist razne povlastice, braneći ga od jeresi, ukazujući im u svim prilikama svoju zaštitu. Konstantin je dao još jedno obeležje carskoj vlasti. Zasedajući među episkopima kao da je bio jedan od njih, ističući sebe kao postavljenog čuvara dogme i vjerskog poretka, mešajući se u sve poslove crkve, donoseći zakone za nju i sudeći u njeno ime, uređujući je i upravljajući njome, sazivajući crkvene sabore i presedavajući, izdajući vjerske propise. Konstantin, a za njim svi njegovi naslednici, bili oni pravoslavni ili arijevci, urediše na osnovu istog načela odnose između crkve i države. To bi ono što će se docnije nazvati cezaropapizam,
odnosno neograničena vlast careva nad crkvom, a istočno sveštenstvo dvorjansko, slavoljubivo i velikodruštveno, poslušno i savitljivo primi ne bunići se ovo nasilničko postupanje. Sve je to bilo duboko zadohnuto shvatanjima o vlasti istočnih monarhija i zahvaljujući svemu tome, mada je Rimsko carstvo postalo još oko 1 veka do 476. godine, mada je do kraja 6. veka rimska tradicija ostala žilava i moćna i na samom istoku. Oko Konstantinove prestonice se okupio istočni deo monarhije i došao na neki način do svesti o samom sebi. Još od 4. veka, mimo prividnog i načelnog održavanja rimskog jedinstva, 2 polovine carstva bile su se u nekoliko mahova razdvajale i njima su vladali različiti carevi. A kada je 395. godine Teodosije Veliki umro, ostavljajući svojim sinovima Arkadiju i Honoriju nasledstvo podeljeno na 2 carstva, davno pripremano odvajanje bi određenije i konačno. Tada je nastalo takozvano istočno rimsko carstvo koje će u potonjim vekovima odigrati ključnu ulogu u svojoj istoriji.